U prepunoj svečanoj sali gimnazije Žarko Zrenjanin otvorena je izložba Ana Frank Istorija za sadašnjost. U sklopu zajedničke saradnje Vrbaske gimnazije sa organizacijom Otvorena komunikacija Srbije. Izložbom Ani Frank ova organizacija se predstavila brojnoj publici u našoj državi kao i u državama bivše Jugoslavije. Sama izložba specifična je po tome što su vodiči kroz izložbu uvek bili đaci škole u kojoj se ona postavlja, pa je tako bilo i u našoj gimnaziji. Ova izložba je organizovana u saradnji sa Otvorenom komunikacijom i kućom Ane Frank iz Holandije. Vrbas je 5. grad u Srbiji u kojem je ova izložba i tokom ove izložbe posetioci mogu da vide 39 panoa, 32 panoa prikazuju sudbinu Ane Frank i stradanje i njeno i njene porodice u vreme Holokausta, dok 7 panoa su posvećeni lokalnoj istoriji i dešavanjima i tokom Drugog svetskog rata, ali i posle Drugog svetskog rata, kada su takođe mnogi ljudi stradali i postali žrtve raznih predrasuda, netrpeljivosti, tako da smo svesni da sa Drugim svetskim ratom nije završena uopšte teška sudbina mnogih, nego da su zločini i dalje prisutni, pogotovo su bili prisutni na ovim prostorima 90. godina. Iako se sastoji iz različitih segmenata i obuhvata različite vremenske periode, izložba ima univerzalnu poruku. Poruka večerašnje izložbe je da se više obrati pažnju na ljudski život, da se on više ceni, pošto je ljudski život često ugrožen zbog raznih političkih, rasnih predrasuda, tako da mnogi nevini padnu kao žrtve tako nečega i kada se već to desi, da o tome otvoreno pričamo, da kažemo ko su zločinci, da obeležimo imena žrtava i da govorenjem o tome sprečimo da se takvi zločini ponovo dese. Ova izložba pre Vrbaca predstavljena je uspešno na 4 lokacije i do sada ju je videlo više od 12.000 ljudi. Pitali smo koordinatorku projekta za Srbiju Anu Kostadinović kakve su reakcije posetilaca na segment izložbe koji se tiče istorije sa naših prostora. Dešava se da naiđemo na nesigurnost kako kod lokalnih partnera, tako i kod javnosti, zato što je ipak reč o istorijskim dešavanjima koje su prostorno i vremenski bliska, sa kojima i prema kojima nemamo kao društvo izgrađen jasan odnos i zbog toga ume biti izazov da se načne priča o temama. Ko je odgovoran, na koji način se prisjećamo te zajedničke istorije i koje perspektive zapravo mi vidimo kao danas izdeljeni narodi. Međutim, kroz 2 dana treninga sa učenicima i kroz diskusije koje vodimo sa njima, mi uvek dođemo do jedne oslobađajuće rasprave i do toga da oni daleko objektivnije sagledavaju sve te događaje, što nama jeste cilj. Izložbu je zvanično otvorila direktorka gimnazije Tatjana Kažić, a prisutnima su se obratile i profesorka istorije, ujedno i lokalni koordinator izložbe Snežana Škrbić, te koordinatorka Otvorene komunikacije Srbije Ana Kostadinović. Muzička škola ovom prilikom spremila je prigodan program. Izložba Ani Frank otvorena je za posetioce u svečanoj sali gimnazije radnim danima do 14. februara.